Father, we thank you for your exhortation, and we pray in the name of your Son, nikenda utufungue macho. Na Bwana, mioyoni tupokee neno lako njema ambalo limetufaa siku hii ya leo. Hata pia nafungua akili zetu. Surprise us, shock us, encourage us and teach us. In fact, even also challenge us. Tuomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hivyo mimi nimeamua tukue na mfululizo wa mafunzo katika kitabu cha Malaki. Tulimaliza Revelation, Mrs. Martin ulipitwa. Yani from chapter 1 Revelation mpaka chapter 22. Tukamaliza mwaka mzima ukaisha. Survivor. Kuna kilalongoni. Praise the Lord. Wale ambao walikuja kama mama PK walisikia yote. Hivyo sasa tutakuwa kitabu cha Malaki. Haitakaa sana, mwezi mmoja itaisha, tutafuta kitabu kingine. Kwa hivyo sasa Malaki ni nani huyo? Kama mjuavyo, Malaki ti mwadhani. Lakini no makati wala metawa minor prophets. Nikidha mabuku moni makube. Praise the Lord. Na undonge unique wa Malaki nikana Malaki andike buku yake tawamwiso katika mabuku wala utia nyomuko. So it is one of the most final books. Na zaandikiwe miaka ya kwa bakuve about 400 ni 300 before Christ. Praise the Lord. So exactly 3 centuries before Christ. Mundu tuwe 2 centuries after Christ, give or take. Kwa mundu aliandika Christ was not yet to be born. Basanga muno aikatweka ni wasiawa. Na andike ando mambaye ya Yuta mekasiloni kata wa Yuta maina musumbe wita watawanda viti kana mwana wanda viti ulame na ake ningavana wongamitwe ni usumbe wa Abelesia lilikana lo usumbe wose tina wa Babylon wita wasumbe wa Abelesia na Metia akuni muntongo wa osu umwe wa Abelesia wa mubie pedwe pena ngavana ndo isu ya Yuta na yu makia andikiwa mandiko mangai lilikana ati nimesi mawadho ombe yoba wanengi andu mesileli memisili akime ati mwadhi ndi awadho mkedwa mwichao mwe hadhime. It is a land of milk and honey. Praise the Lord. But now they are back in land of milk and honey, itawa Yuta, lakini ni kugumu, ni land of hustlers. Udhembi titawevonesa. Praise the Lord. Aya musumbe ulawe wale kuza ayi masumbika wa ambaye andaviti wa Yuta ndevo matongo to ningabana ukitite kuungamwa ni mundu ngewe kwasa. Amen. And therefore prosperity ila mona ata mele kuza menayo mena chao na hii buku the andikiwe andu asuni kenda masungiwe maana wanalalamika sana. Katika kivoyo cha yulu last week on Thursday tulisoma from verse 1 to verse 5. Leo tutaendelea from verse 6 mpaka verse 12 kama ni mapenzi ya Bwana. Kwa ufupi tu maandiko yasema hivi kwa Kikamba: mwana ataya ithe na muthukumi wana wake ethiwa indinye ni ithe kutaiwa kwakwa kuiva na ethiwa nye ni bwana kukiwa kwakwa kuiva inywe athembi ala mubuthacia Syitwa yakwa emukulia Yehova wa nguthu na inywe mwikulia tuvuthitie Syitwa yaku unduni wiva ni muthemba imutu mbuku kithembeoni chakwa na inywe mwikulia tukuvukitie unduni wiva nundu mwiasia mesa ya Yehova ni mana na ila muthemba ila itemetho ti uthuku na ila mukuthemba ini kuthua na ila ndwau ti uthuku kwa munenge ngavana waku akendewa nuwe kana akakwitikila we ekulia Yehova wa nguthu na yu ningu mwisova muti voye usio kwa Ngai ni kana atone kutwikanesa withitwe kuondu wenu akamwitikila inywe ona umwe ekulia Yehova wa nguthu kethi wa ve umwe kati wenu uvinga miomo ni kana mwika atone kuvuva mwaki yulu wa kithembeo chakwa mana
ndi kwendewa ninywe ona ndikete kila nthembo ii koko ni kwenu yasya Yehova wa nguthu nundu kumasua yauma ona kubika yathua Syitwa yakwa ithiawa inene kati wa andu mambai ingi na kila vandu ubani na nthembo ntheu ni thembea wa Syitwa yakwa nundu Syitwa yakwa ithiawa inene kati wa andu mambai ingi yasya Yehova wa nguthu. Asifiwe Yesu Kristo. Tumefika chapter verse 11. For simplicity, verse 6 kulia ndaya syake seva. Praise the Lord. Andu andaya tisa waindi ne andu akikio na inde verse 7 ainena yulua niki uno kwewa ta uno budhwa. Asifiwe Yesu Kristo. Ne budhwa undu ni kikio ni chau undu ni nundu wambe ila nthembo si kwetwe kwake tinze one nthuku imutu nila nthembo ingi sia kuthinzwa si iema ni ndwau onengiti metho kuki thembe ocho nikiubukwa. That is a wonderful logic. Patiki kio, praise the Lord. Na nundu patiki kio ni tubuthi ya Syitwa yake na Syitwa yake thibuthi ondu ni kwethiwa kithembeo chake pupu papa pandikitwe mesa ya mwiai mesa ya Yehova eno bukwa. That is very important, my friends. Nundu he is drawing a very good comparison. He said verse 8 na yila muthemba ila itemetho ti uthuku na yila mukuthemba ini kuthua na ila ndwau ti uthuku. So a good example ekulia kwa munenge ngavana waku akendegwa nuwe kana akakwetikela we ekulia Yehova wa nguthu. Again, that's a very fine example. So ngavana ni munenge tendaya alright ku kabuli kauwa kwa wasaka kasovetu wasa Syitwa ni zao yake nikanda akayemesa ni yao yake ku edwa mesa thina kabuli kaseo na mayambui kana nguko ndia kwenda wanuwe ku undu wombe ukamubola ndakaonenga nundu ko ni wala chao ni wala nesa na wombe woka nundu Syitwa za ngavana ni nengwenda ya na zaidi ya hayo nenge twenda ya niki nundu ngavana nitumutaya. Praise the Lord. So we fail to honor God in the way we act in his name, and one way we are acting in his name ni kwa kubucha kithembe chake kwa kuwete nthembo itaile. Let me speak about something itaswane wanando ola mwea wakatatu kwa siae mutikathi wete Syitwa za mwea Ngai wenu mama. Do you still remember that command? Unfortunately, that is a very poor translation. Sawa inde in the Hebrew Bible inasema hivi usibebe mutikalikwe Syitwa za Ngai wenu chao mana. What does it mean kulikwa Syitwa za mwea Ngai wenu mana? It means kweka ubuku kana udhuku Syitwa za Ngai nundu Syitwa za Ngai imaanisha ni mukalile wao wake na yungi Yehova wa mwekia uthukune ola wende kwika kuimaanisha Yehova agwa hata abwau no sio kulea kuthiweta Syitwa mana. Thank the Lord, praise the Lord. Lakini ola uthuku wivo ni kuthiweta Syitwa thiu ondu ni muthuku otondo mwena mundu kuthikoza Syitwa ni za Yesu Kristo ne wa onengini bola wa Yehova ndethie no kabulika andika kwatwe hasa hapo is a perfect example kulikwa Syitwa za Ngai wenu chao mana. Amen. Noso nondo wika wanando waingi wanapowapora nyinyi katika maombi ambao wanawaombea wakiwaambia hapa kuna nini hayo yote mkifilisishwa wananena katika jina la Yesu Kristo, na kwa hivyo madhikwa Syitwa za Yesu nai hii onanzamani sike vadhokanyo sia kundi inana koya yolo. Praise the Lord. Undu wombe wika wa mubuku Syitwa za Ngai no mwea wotu ya
do not bear the name of the Lord your God in vain. So this is exactly what these people are doing. Na ngile kanyonge ya Biblia neno elanda viti wakome no la mundu muka na owa mume later wa Bethsheba na owa mume. The Bible says ila Nathani watumiwe kwa Davidi akamukani Yehova amwiyewo nundo nonengie ando mambai inge uthei wako yuma Syitwa la Yehova Ngai wako nundu kilikoni chando undu wonde wekwa ni musumbe wekwa tawe Syitwane la Yehova. Praise the Lord. Na indi musumbe ni walala ni wola itakwazia act Syitwane la Yehova ailala na yowa takwazia Yehova ni kilala itao na ni muwani tao indi Yehova aile ando mane indi ulamu dhanau kiwa ando maikulia indi ngai magadhani ngai wa mudhemba weva ni udhetwa mubingu twa bingu yando mamba ingi kuzima sitwa zao yanga ina nondo mudhuku ando wa malaki waandike medhibudhia sitwa za ngai kwa kumudhembe ya Yehova Nthembo mbuku na nduku kwa zakana Yehova engwata nionamo udhuku ni weva usu na ubuku ni weva usu na therefore kitumi mo mudhembe ya Nthembo nduku ani ekulo sone ati ngai wa mudhembo su wa mwika mondo maile ona wa mubotha no kathimika kweli nuko na favor yake kweli nuko na ndaya yake na njoo wetaki ona kwenyo la mudhuku makwa serikali nondo ni nese serikali thina pull mbingi ya corruption na ni mbingi muno twisovie muno ela to act na ndo mamu the mande nondo makakulazia I ono twezone ya ni mwini wa kwaya kana ni mwalimu wa chao kana ni musami wa chao wakakana wa chao wa aume na eka onduiba nundu ila mona we act ona wisukulu we act Syitwane lao njo mwiso ba nikenda undu mu act mwiso be nundu we act Syitwane za Yesu Kristo konde kula uwe na si Mungu aturehemu ona witho kwana na mutui wao cho kitumika ba ko binje na kuyikwa kipu kumangana na kusukana kana kukitana ndo makati wa maikuli yai. Praise the Lord. Ni mwetekiri ata ngenda tuwete ngenda tuwete ne ekulendi vasi chao wende ekulendi vasi 9 na yu nengo mwesoba mubole osio kwa ngai okay na yu ningo mwesoba mubole osio kwa ngai nikana atone kutweka nesa withitwe kondu wenu akamwitikila inywe ona imwe ekulia Yehova wao wangudhu. Thank you again. The same issue edwani mwokweka mondo wao ndhe ani mabuku nani madhuku ni muko expect kwa ngai ni mukosa useo. That's a very good question. Nikanda verse 10 Yehova yasia they were please for peace sake they were mundo no the akavinga myomo ya kaluliva eba mundo no the akavinga na myomo ya kanisa liva yu they were the mwakati wenu vinga myomo nikanamu ikatone kububa mwaki yulu wa kidembe chakwa mana. Again, the word manna has come from do not mention the name of the Lord your God. Manna kana in vain. Ndi kwende waninywe ona ndiketi kila Nthembo ikoko ni kwenu yasa Yehova wangudhu nundu kumasuwa ya uma ona kubika yathwa Syitwa yakwa yeye wainene kati wandu mambayiva mbai inge. And so let me encourage you ona kwa hivyo ndani lenje sisi tuikata nundu wa ando ni matwike very sensitive na komela ma options maingi nundu ngakuongamia ba nikenda nundu mandiko mange imase edwa be mundu kuongamia to wende kana mundu akapenga kanisa edwa nibo mela mundu butabasto kana kamkwata na kumucha kolokoloni nongi nikanda weze kudhani tuweka kumudhembe Yehova Nthembo etembailo nitweka kubudha Syitwa yake nitweka kumonya kikio
ntweka kubucha ndembo yake edwa mwa takethe wani pomela mondo aridimu Ngai. No, let me assure you, toma kuyanza kikundine kana ndwane kana kuyaka ndikido ni sindikale kana ndo mambi itina wakuthibucha Syitwa ya Yob wanatoka vai kaloni na twine na ya wachao nundu asu mati wa maimu umao Ngai wanatoka kabatu eke Sunday best na ya wachao wanatweka dhiana ilungu na Nthembo Syitwa na ya wachao ende ku dhuchovo nene mandeta ndwengi mauma sia Nthembo mbuku ona ilungu itiele kaza kwenda yu ona Nthembo ona ilungu itikuyanea ku uzuo nde woni wachao na wamana yuzi itawadhimbisi kwa kule kwa sisi ya mwenzako na uso waniangoni yako edha o akitako kadhimbisini nani na umudhime kuma head to bottom down, yani mundu ni wakutinda bandu o mana o mwembesini ndoko ananga ibida yako ndi na bona teacher na kuwe Imwaile niwe kala bandu wananga ibinda yako tikwananga ibinda tikwananga mbesa tikwananga effort yako tyo wendi tikabawe kala omuzi lakini onakuumuzi onakuyo tangiyo nitwele kwikata andu mama njo kitumi mandiko mange ni motonya tutekwa thimu tutikikata tutikwa thimu na tuminu kilia bau. The Bible says andu mamba ingi ni matai ya Syitwa ya Yob na ni wakwitikila ona mata mwisi ndo manando mamba ingi maimwisi. Praise the Lord. Maimwisi the most edukisinesa the ila most prosperous siami Imwaile most prosperous aida ni lasi ya Waarabu Qatar Saudi Arabia elengi ni deva nengi siobu eka Iraq nengi siobu ona Iran. They are very prosperous. Kwanza Dubai ndio Dubai mebaya ukangani kwimethena ile kana itatu zinenga wedaka au memayenda hapo kwenda akameo kata meoka mo tinda mo tembea mo songa bo katika bahari. No one will ask a question pale hapo mondume ba sana sonde sisomethani ni serikali witi wenu wonde ni wa serikali yani kune nzeo most developed. Sasa mudhamba wambe nisi alabu kundola ona ndo ilala yala yu moda na kulala na la momite ko makamande mbesa ko aya ndilengi sia mudhamba imuta yange onaita mwisi nindi sia mwingo eka US ni mbuku muno kwindi na I forget the name. This is done in Australia. It is one among the wealthiest countries in the world pamoja na Japan na China. Ndio waza wako lakini kuyodhawa. Praise the Lord. Na kila mundu nwenga bajao ndayasi yake property yako pa imundu likani yao hakuna sila wako tini ni wachao wao bono nazinga ni wa matembeleye mundu kwa niko lunga lu hendi ko kutwanya kubola na kumya Nthembo na kulima kanisani no use ndi ya maasla ngwi wa wia nyanga ngako ni wasimu ni mwingo no dhimituke nongi ngone mwadhi wala meko nondo bana ni watu mutumwe kaila Yehova ona niko bokete muno. I think dina wambilile baya kekeo tuinacho nondo mondo maingi ni tweka Syitwa ya Yehova lakini ni mondo mabuku endi tena totoka kwete Nthembo nisi achao nisi amana yo mweso va nondo alange ni mapetu kwa niondeto eno ambia kosa itambia dha kwaliuka ambia kosa itambia dha chao dha kwaliuka ni kanao dhuku miwakuta tamusamiwa akaka na musamiwa aume
uthukumi wakuta mwini wakwaya kana uthukumi ona wako atavazita nikenda wethiwe uthukumi wetikilika ta nthembo nzeo ya kumwendesya Yehova ni subie undu ngwika Syitwa na Yesu ni subie undu ngwika Syitwa njao la Yesu na manaki lazima Syitwa uthikaine nundu as long as ni wesi wewe mwitikili umebeba hiyo kia kwesuva mbozi wako anengeswa yuchao aya nduketikile Syitwa la Yesu wewe uthukuma. Praise the Lord. Of course no thimi no selewa, but the Bible shows us ngai wa mwendesya na kuneka Syitwa zake ndaya no kathimwa mondo ni makuonde na indi alao onde manenga Syitwa ya Yehova ndaya ni mamukia ngelekanya nzeoni ilatwa ya nini chisazanye numweka au andu maivu wangu madhiwa haya katini wokete kila mundu aisewa haipyangu lakula hili na kuituto na mituki mundu madhiko nikenda ndati oka alika kelumune ondo mwito longanitie badhilie uwingi tiwo kio kitheta wake kio madhiki athe Syitwa nondo ni mamukete. Praise the Lord. Ona mundu akutabia ntambia mwalimu tomanai wathela ondo mwalimu ni wesiwe ondo wikitata wilie na tutadhikia wanondo mwalimu ni muke ate weyo kuwa wakamunenga masomo kupita mutiani sio muthemba wa Nthembo munenga nzono ndo no thikia athe Syitwa mwalimu ondo no mukite. Si Mungu aturehemu. Mungu awabariki sana. Tuhivyo ndono na kwa nyoba nobo Nthembo la tukwete ikana sitikilwe tusube Syitwa la Yehova abezo dadhani tutawanda kujisubia twende na kumukea Ngai na itaye wa mdini wa madhari naito. Tuombe pamoja. Twakushukuru Bwana wa rehema, twakushukuru Bwana wa ufunuo kwa kutupatia neno hili ambalo Bwana linapaswa kutuonya, kututia nguvu na kutuchangamsha hasa katika maisha yetu kama Wakristo. Twakusihi in the name of Jesus Christ our Lord and Savior, ili Bwana tuwe na kukuogopa, tuwe na kikio na kikamanika kwa nondo tukwa Syitwa yako nondo twathikaila othela tuya na tuthulwa kana ni twathikuwa na tumalukite wana kwangu asito kana kwa minenele yitu na kwa mitindile yitu nitukwitenga ene atweka Ngai witu niwo twasubya Syitwa yako na twathinenga ndani wendi Nthembo situ iketikilika, Nthembo cia ngusu situ, Nthembo cia wathi witu, Nthembo cionthe cia usami tu usamithia uthukumi tu uthukume kanisa ni thako ni wendi nacio iketikilika nacio ciatikilika ni chao Yehova ukatuimaithia andu mako ukatwathimanesa obyo na ni batoneka Ngai witu tulete kuona mosio ni kwethi watu itaya Syitwa yako ende bamwene u ni ngutunga muvyano ndo no twende wona ni wala mwakabani wona ni wao kwekwatia na ni andu mekwenda kwaliuka mathime onde ezo senguma na ndaya tuomba tukiamini katika jina la Yesu, amen.